Friends on tak te kaisa job notification na lefiu nai amake rubber boat recruitment 2022 field officer vacancy for any notice ni inge total post inge 34 inge rubber boat recruitment 2022 rubber boat or jaga monge online application ma khainai online form fill up ma khaini ta inge niro boro jaga ni apply khaimana hinge Assam, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh and Mizoram. Okay, je notice ni hinge no apply khaimana hinge je interest tonai rok hinge or apply khaimau moni last date hinge 2nd May 2022 o asane bisingo apply khaimana hinge niro exam or Tripura one exam nai Tripura ni hinge Tripura one exam nai hinge Nagaland hinge Nagaland Assam hinge Assam one exam nai pohaita hinge total field officer ni go vacancy busuk tong pohai rok nai nele ne hinge 34 post tong mane hinge UR rok ni go 11 hinge OBC ni go 7 SC ni go 11 ST ni go 2 EWS ni go 3 ei pohai kana janai hinge age limit hinge 30 years asuk jora romanai hinge SC/ST roni bagi relaxation tongpinai ko hinge 35 jora hinge apply khaimanai ta hinge tak salary rok busuk manai hinge 9300 ni siming 34800 asuk jora manai hinge educational qualification hinge Bachelor degree in Agriculture or Botany from a recognized university. The Agriculture or Botany bohai subject nazak tong hangkini rok apply khaimanai. Okay, amno nok description or link rajak tong or jaga click khaila hangke apply online application form or jaga hake apply hangkini rok omai kin nok nai nirok direct omai kin nok nai. Okay, fill up khaige upload olai di. Inke sekarang pula bahagia makan yang new registration no klik makan new registration klik aja mana pore pura paiphlaiya apply makan bahaya inke ni rok ane channel lo kerja kotong katal ko subscribe aja kotong ke subscribe aja itu dan pe buma ke job notification lo katal to bogai ne ono bis kanggo phone bai tai phegani pagai ang try khai tu inke ni rok ma ke ana sebagai subscribe aja tong hangke te share aja tong la hangke ane te bu ke basawai Hambai ke bekas serangai fail. Joto non hambai.